Povodom Ijekavskog izdanja matičnog pravopisa srpskog jezika u izdanju Matice Srpske 1914. godine, mogli bismo raspravljati o nekoliko krupnih problema srpske jezičke prakse. Ipak, pored svega bi valjalo da iskažemo našu volju i odlučnost da Srbi sa obje strane Drine zajednički dogovoreno obavljaju svoje poslove, a u tom sklopu i da vode promišljenu, naučno utemeljenu i realno ostvarivu jezičku politiku. Ta i takva politika morala bi da se vodi na cijelini srpskog jezičkog prostora, a trebala bi da bude posljedica naše ljubavi i želje da svoj jezik njegujemo sa punom posvećenošću i sa sviješću da se u njemu, u jeziku, nalazi jedno od najvažnijih uporišta našeg nacionalnog bića i našeg opstanka. Ijekavica je prvenstveno srpsko narječje, pa tek onda može biti i nečije drugo. Otuda onda mora ostati briga svih nas, nas kojima je stalo do cjelovitosti srpskog jezičkog prostora i do njegovanja cjelokupne srpske jezičke baštine. Ukoliko mi ne bismo pokazali dovoljno brige o srpskoj ijekavici, to bi značilo da je mi prepuštamo nekome drugom ko bi bio voljan da je njeguje. Niko nas, međutim, nije ovlastio da se tako neodgovorno odnosimo prema jednom od dva središnja srpska narječja i prema jednom važnom segmentu srpskog jezičkog nasljeđa. Naš jezik ima dva izgovora, ekavski i ijekavski. Bolje bi bilo možda reći ijekavski i ekavski, jer je ijekavski nešto malo stariji ili se to nama čini zato što su srpske junačke pesme i narodna književnost i starija književnost bili više ijekavski nego ekavski. Srpski jezik je različit u svim srpskim krajevima. Svaki potok deli nešto od nečega, reči, izgovore i tako dalje. Tako se i zahvaljujući nekim geografskim predelima, prostorima, promenama, ijekavski i ekavski izgovor menjao, mešao i ravnopravno postojao u raznim vremenima. Sve do kraja 19. veka većinski srpski izgovor bio je ijekavski. Srbijanski pisci, ako tako smem da kažem, pisci rođeni u okolini Beograda kao što je bio Milan Đ. Milićević, recimo, doslovno je pratio Vuka i pisao sve ijekavski da bi bio Vukovac. Mada je Vuk pod kraj svog života sve više pisao ekavski, a sve manje ijekavski. Jedno i drugo je isto. Književna dela visokog ranga nastala su i na ekavskom i na ijekavskom. Možda na ijekavskom nešto malo više, pogotovo u 19. veku, kada su nastali Gorski vijenac, Vukove knjige, kada je zapisana srpska junačka poezija koja je većinski ijekavska, mada ima i ekavske. Sama priroda pevanja, sama priroda govora određivala je da li će nešto biti ekavsko ili ijekavsko, ne samo jezik, ne samo prostori na kojima se živi. Recimo slavna pesma Kosovka devojka, Vuk je rekao Kosovka djevojka, počinje uranila Kosovka djevojka, uranila rano u nedelju prije jarkog sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do beli lakata. To je odredio deseterac. Deseterac ima pravo da uredi šta će biti ekavsko, šta će biti ijekavsko i u narodnoj pesmi ne mora biti dosledno i doslovno kao u pesmi savremenog pesnika koji isto ima pravo da piše i ekavski i ijekavski. Dakle, kako kaže Pavle Ivić, na prostoru Hrvatske u 19. vijeku ijekavski su govorili samo Srbi. Znači, ijekavski je govorilo otprilike 10% katolika, ali samo oni koji su se izjašnjavali u tom periodu kao Srbi ili uglavnom nisu se sigurno izjašnjavali kao Hrvati. Znamo da je u Dubrovniku srpsko ime bilo veoma rašireno, da se zvanično jezik u Dubrovačkoj kancelariji zvao srpski, to jest lingva servijana, i da je postojao kancelar za srpski jezik. Sam Pavle Ivić je pronašao 60 primjera sa prostora Dubrovnika gdje se jezik naziva srpskim, a ćirilica srpsko pismo, to jest srpska ćirilica. Dakle, na prostoru današnje Hrvatske, što nije bio prostor tadašnje Hrvatske. Jer vidite, 3 narječja koje zovemo štokavski, čakavski i kajkavski, to su termini uvedeni s obzirom na izgovor, odnosno upitne zamjenice što, ča i kaj.
i to su uvedeni dosta, čini mi se, sa namjerom da bi se time zatamnilo ime jezika, te da se srpski jezik ne bi nazivao srpskim, nego da bi se nazivao štokavski. Dakle, kajkavski je ekavski, čakavski je ikavski, ikavsko-ekavski i ekavski. Jedino je štokavski, to je srpski jezik, i ekavski. Naravno, uz to i ekavski i ikavski. U 19. vijeku, kada je Vuk reformisao srpski jezik, Vuk je predlagao da se za osnovicu srpskog jezika uzme i ekavski, sigurno ne bez razloga. Jeste da je on govorio da je svakome najljepše onako kako on govori, ali on tu duboko vidio i povezivanje Srba različitog zakona. Znači, on je predlagao da u osnovici srpskog jezika bude istočno-hercegovački i ekavski izgovor, mada negdje je i sam govorio da nema ništa protiv ni ekavice i uskoro je uz ekavicu kao paralelno uveden i ekavski izgovor. U isto vrijeme, Hrvati razmišljaju šta će za osnovicu hrvatskog jezika. Tada je veoma bio kulturno i politički jak Zagreb, dakle ekavsko područje, i Ante Starčević predlaže da se za osnovicu hrvatskog jezika uzme kajkavski. Dakle, u isto vrijeme kad za osnovicu srpskog Vuk uzima i ekavski. Znači, da je ostalo tako, hrvatski bi danas bio ekavski, srpski i ekavski. U istom tom periodu, krug u okviru čakavskog dijalekta, Ante Kuzmanić i krug oko Zore Dalmatinske, predlažu da se za osnovicu hrvatskog jezika uzme čakavski dijalekt kao istorijski hrvatski. Mi znamo da na prostoru kajkavskom prvi pomen hrvatskog imena je tek u 16. vijeku. Prije toga kajkavski nije vezan za hrvatsko. A kažem, čakavski ima najdublje istorijski hrvatski predznak. I Ante Kuzmanić tada kaže: nećemo rogato e, to jest način bilježenja jata u latinici, i ekavski izgovor. Zato što je to osobina odcipljene cerkve istočne. Znači, on kaže da je ijekavica srpska. I zaista ijekavica jeste samo srpska. Nažalost, Hrvati su pošli za drugačijom politikom. Shvatili su, a o tome govori i Snježana Kordić, a i mnogi drugi hrvatski lingvisti, da im je jedino štokavština omogućava ujedinjavanje trojedine kraljevine, to jest različitog nasljeđa, ne hrvatskog nasljeđa, gdje su kao prelazno ime uzeli ime ilirsko, a onda su sa ilirskog prešli na hrvatsko. Znači, ilirsko je pokrilo različita imenovanja, i Slavonija, i Dubrovnik, i sve drugo, Dalmacija, a onda kad su se od svih tih različitih imenovanja odvojili ilirskim imenom, pokrili ta imenovanja, onda su prešli na hrvatsko i time se na neki način ujedinili, a štokavština im je jedino garantovala da će se ujediniti ti različiti prostori trojedine nekad kraljevine. Ako govorimo o tim prilikama, odnosima između ekavice i ekavice, treba znati da je Vuk Karadžić počeo da piše i govori o književnom jeziku na i ekavici, što je prirodno, to je njegov maternji govor koji je se uzdigao kasnije i sa elementima drugih terena u književni jezik. Međutim, treba znati da je, to treba reći, da je Vuk Karadžić normirao i srpsku ekavicu i on se u nekim vremenima time i ponosio. Napisao je knjigu Miloš Obrenović, knjaz srpski, na ekavici i rekao je: ja sam udesio ekavicu najbolje što može. I naravno on nije uzeo ni uzor iz Vojvodine, nije uzeo ni takozvano resavsko narečje gdje imamo nesam, nego uzeo ono što je čuo u Kragujevcu i u Beogradu kao dva velika
grada, uzeo je dakle tu ekavicu gdje imamo nisam i kako je se Srbija oslobađala, ona je i ekonomski jačala i dovodila i učene ljude iz Vojvodine. Ona je postajala sve jača, iako je u početku bilo dosta oni koji su počeli da pišu na jekavici iz srpskih istočnih krajeva, iz Vojvodstva, iz Srbije uže, ili tadašnje kneževine, počela je Srbija da dobija na značaju, a znate, i sa jezikom je tako, onaj koji ima veći prestiž u kulturi, on utiče i na jezik. Tako je na kraju i Jekavski pobjedio, jer su tada srpske narodne pjesme imale veliki prestiž i Vuk je na tome, a ne na nekom drugom, ne jekavskom narečju i ne na štokavskom stvarao književni jezik. Bogatstvo i širina jezičke baštine, ali često i neopreznost i neodgovornost u pogledu njegovanja te baštine, to su odlike koje možemo prepoznati u dugom toku istorije srpskog standardnog jezika i izgradnje srpske nacionalne samosvijesti. Ispraviti pogreške koje su načinjene i ne počiniti nove pogreške, to je minimum ciljeva koji bi se morali postići u ovim vremenima prepunim iskušenja i opasnosti. Razmišljalo se kroz cijel 20. vijek o tome da li objediniti srpski književni jezik i dva narečja zamijeniti jednim. Pa koje narečje? Da li jekavsko, da li ekavsko? Ako je možda s početka Vukovog djelovanja jekavski bio bolje postavljen, sa vremenom se mijenjalo i ako ništa drugo mogli bismo reći da postaju u kulturi podjednako uticajni. I uoči Prvog svjetskog rata interesantno je da je Jovan Skerlić, dakle Beograđanin, pokrenuo pitanje ujedinjenja jezičkoga, dakle pre svega u pogledu dva narječja, i pokrenuo jednu anketu, pošto je tada već Hrvati su bili prihvatili Vukov književni jezik za svoj i još 1899. godine objavio je Toma Maretić gramatiku hrvatskoga ili srpskog jezika, za koju je rekao da je sva po Vuku i Daničićevu. Dakle, i odnosilo se to pitanje i na njih i na sve Srbe svuda. I interesantno je da su recimo tada Srbi, mnogi ugledni Srbi, kulturni radnici iz toga vremena, bez dileme bili da treba prihvatiti ekavicu. Tako Aleksa Šantić kaže, iako ćemo žrtvovati ljepotu, melodičnost i ekavskog izgovora, jasno je da treba prihvatiti ekavicu. Uostalom, to je jezik i onih čiji su sinovi, to je 1913. posle Prvog Balkanskog rata, a onih čiji su sinovi prosipali svoje kosti po staroj Srbiji, Makedoniji i tako dalje, Kajmakčalan, tako isto govore i Ćorovići. Svi dobro znamo da je u srpskoj kulturi bilo prijedloga da se i jekavica potisne u korist ekavice. A taj se prijedlog argumentovao potrebom da se, što je moguće više, obavi unifikacija srpskog jezika. Takav prijedlog je po svemu sudeći bio prije svega posljedica straha pred budućim mogućim raskolima, zasnovanim na demonskoj potrebi i prokletstvu malih razlika. Ipak, uklanjanje tih razlika unutar srpskog jezika imalo bi mnogo više negativnih nego pozitivnih posljedica. Konačno, postojanost jekavice na prostorima gdje se ona govori dovoljno jasno poručuje da je ideja o prelasku Srba na ekavicu nesprovodiva, a još k tome i prilično štetna.
Dočinije se pod pritiskom intelektualaca, pod pritiskom državnih administracija, školskih programa i tako dalje. Nešto malo pisalo više pod pritiskom ekavski, a pod pritiskom drugim i ekavski. Mada je odista trebalo u školama, što se možda i radilo ponegde, osloboditi da svako piše onako kako želi, a da u tome postiže neke druge vrednosti, da teže nekim drugim savršenstvima. Srpski jezik je bogatiji jezik zato što ima svoje razne dijalekte, pa čak i ova svoja dva izgovora, ekavski i jekavski. I uopšte je veliko bogatstvo to što mi imamo u ta dva izgovora. Bilo bi možda sve to jasnije da se više čita i da se više uči na pamet. Jer kad bismo mi učili na pamet stariju poeziju, pogotovo epsku, junačku, kad bismo malo više znali na pamet Gorski vijenac kao što se nekad znao, onda bi nam ništa ne bi bilo neprirodno to što da se u ekavskim krajevima i ekavski smatra svojim i jednakim onom ekavskom i obratno. Onaj jedan pokušaj koji je negde u velikim promenama 90. godina, ako se ne varam, bio u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, da se uvede službeni ekavski govor, bio je neprirodan. Tada je, sećam se, na jednom pesničkom skupu na Palama pesnik Brana Petrović prigovorio predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću na toj ideji. A Radovan mu je odgovorio, pa vi uzmite u Srbiji i ekavski, mi vam to ne branimo. Sve to treba da bude slobodno i sve to treba da bude jednako i svako treba da piše onako kako mu nalaže njegov ritam, njegov temperament, njegov zavičaj. Jer mi koji smo došli recimo iz Morače, mi zavičajne priče bolje pričamo i ekavski, a neke druge priče govorimo više ekavski. Od stepena pismenosti čovekove zavisi njegova upotreba jednog od ta dva izgovora. Tu su da bome i profesori, i lektori i svi ostali koji treba da pomažu u tome svemu. Ne volim nikakva ujednačavanja silom i ne sviđa mi se kad moj intervju u novinama u Crnoj Gori izađe i ekavski, a ja sam ga napisao ekavski, ni obratno što intervju mog prijatelja iz Podgorice u Politici izlazi ekavski, a on ga je dao i ekavski. Sve treba da bude izvorno i onako kako je napisano, jer sve je to naše i sve je to jedno. Dakle, nije od juče to pitanje vezano za Bosnu i Hercegovinu, da li da se uvede u književni jezik ekavica. Eto, uoči Prvog svjetskog rata to je bilo pitanje pokrenuto, odnosno anketa, a interesantno je kada govorimo o značaju pisma za identitet, ovoga se podsjetiti, dakle, srpski kulturni radnici iz Bosne i Hercegovine su bili svi za ekavicu, a Srbi katolici, veliki zaslužni Srbi katolici, koji u to vrijeme naravno pišu latinicom, već drugačije misle. Recimo, čuveni Srbin katoličke vjere Ivo Vojinović, Dubrovčanin, kaže da, to će se rešavati, međutim imamo mi veći problem, molim vas onda da anketu ili jedan kongres o srpskom ujedinjenju i ekavica, kalendar i pismo. Učinite nešto i vi, dakle, odreknite se ćirilice u korist nas zapadnih, a pogotovo veliki filolog Milan Rešetar, čije srpstvo niko ne može dovoditi u pitanje, Dubrovčanin također, čije zasluge u filologiji niko ne može dovoditi u pitanje. On odgovara, ma ostavite vi anketu o i ekavici, dajte anketu o ćirilici i latinici, da se
mi ujedinimo oko latinice. Dakle, a sada zašto je to važno kada upravo govorimo o pismu? Pa vidite gdje su danas, nema Srba katolika. To neko dvojstvo koje pođe, ono je sada pustilo korijena, tako da je srpska kultura zaista na dva stuba, jedno je Ijekavica, drugo je Ekavica. I isto mislim i 90. godina, kada smo vidjeli na dijelu da je ponovo došlo vrijeme razbijanja srpskoga nacionalnog, naravno i kulturnoga, i jezičkoga i svakoga drugoga jedinstva. Jedan broj intelektualaca je pokušao da uvede ekavicu u službeni jezik u Bosni i Hercegovini i tu se bilo zakonom rešilo, ali je problem zakon primijeniti unazad, dakle, kada već imamo razvijenu kulturu na dva izgovora. Ja sam imao priliku ove godine, iako se poznajem i pre ratnog vremena sa gospodinom Momčilom Krajišnikom, čiji patriotizam ne može niko dovoditi u pitanje, čije zasluge ne može niko dovoditi u pitanje, on je u posljednje vrijeme razmišljao o tome srpskom jedinstvu i vidio je kao jedan od bitnih momenata u zbližavanju srpskog naroda u svođenje na jedan izgovor i to na ekavski. Mi smo se dopisivali oko toga, on je široka, opširna pisma pisao i ja sam njemu ukazivao, jedinstvo nije problem, ali je problem da li mi možemo nešto što je već tako snažno uhvatilo korijena, da li se može menjati i na kraju nije samo u pitanju Republika Srpska, u pitanju, ja sam njemu rekao, u pitanju je i cijela Bosna i Hercegovina, u pitanju je i srpski narod u Crnoj Gori, i srpski narod i srpski jezik u Crnoj Gori, da ne govorimo o srpskom jeziku i narodu u Hrvatskoj. Onda smo imali priliku da se sastanemo ovdje nekako i neposredno pred njegov odlazak u bolnicu i on je shvatio da je to prosto nemoguće i da bi bilo i kontraproduktivno i tako dalje. To ne bi bilo objedinjenje srpskog naroda u izgovoru, opet ne bismo sve objedinili i mi smo se našli na tome da je dobro u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, gdje možemo reći da su izgovori ekavski i ijekavski ravnopravni, pa da ne može niko biti kažnjen ili prozvan ako slučajno ekavski govori, ali da se ne može onim koji žele da sačuvaju svoj ekavski vid književno standardnog jezika, da se ni njima ne može zahtijevati da mijenjaju. Treba imati u vidu i činjenicu u socijalističkoj Bosni i Hercegovini, pogotovo u drugom poluvremenu toga perioda, da nije bilo zdravo u Bosni i Hercegovini govoriti ekavski. I da je zato bilo u vremenu pokušaja da se ta nepravda nadoknadi, pa se otišlo malo više od mogućega, u zahtjevu da bude samo ekavica. Dakle, čemu je išla sljedeća politika? Hrvati su se odvojili jezički prvi i srpski jezik koji su prihvatili, oni su preimenovali u hrvatski. Ostali su pri ijekavici. Na prostoru Bosne i Hercegovine pokušava se da sve što je na tom prostoru se podvede pod bosanski predznak i to je naravno pod bosanski jezik, što je opet ijekavsko. U Crnoj Gori, gdje se također koristi ijekavica, također se ide na preimenovanje jezika i umjesto srpskog uvodi se crnogorski. Opet ijekavski. Na prostoru Srbije, cijela jugozapadna Srbija prelazi na
ekavicu. Danas u školskom sistemu u Srbiji imate samo ekavicu. Iako je, kažem, i ekavica najsrpskija. I ići protiv i ekavice u samoj Srbiji, odnosno potiskivajući je, zanemarujući je, mi idemo na ruku onima koji nam oduzimaju i jezik i ekavicu. Na svu sreću, što je u Republici Srpskoj zadržana i ekavica, jer vi sami znate svi bolje od mene, da je u jednom periodu da se pokušalo da se uvede ekavica na prostoru Republike Srpske. I do čega bi onda došlo? Došlo bi do toga da i ekavica nije srpska. I Tomo Matisić, Hrvat, nakon ovog u poslednje vrijeme, znači nakon ovih ratnih dešavanja, 1994. godine, izdaje u Njemačkoj kartu gdje se imenuju prostori i jezici i na toj karti sve što je ijekavsko stavljeno je pod hrvatski. Čak i jugozapadna Srbija. Sad možete misliti kako se okreće istorija u jednu potpunu besmislenost i suprotnost. Znači ono što je bilo samo srpsko ijekavica, sad ispada jedino to nije i nikako nije srpsko. Zato mislim da i ijekavicu, naravno zajedno i sa ekavicom, sve su to naši lijepi izgovori, treba njegovati i da joj treba što je moguće više vratiti dostojno mjesto. Očuvanje srpske jekavice nameće nam se kao imperativ. Sačuvati jekavicu to istovremeno znači sačuvati dinarski tip kulture i srpstvo u Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, a sačuvati jekavicu to znači sačuvati kosovski, moravski, šumadijski i vojvođanski tip kulture, te srpstvo na tim prostorima. Istina je, može se disati i jednim plućnim krilom, ali se taj život sve više svodi na puko preživljavanje. Tek kada prodišemo punim plućima, možemo misliti čisto, djelati snažno i zapjevati lijepo. Zato sačuvajmo plućna krila našeg jezika. Trenutak okupljanja oko odbrane srpske jekavice značajan je ne samo sa stanovišta praktičnih aktivnosti koje ovakvi dogovori omogućuju, nego je značajan i u simboličkom smislu. Zajedničkim djelovanjem se javno pokazuje kako u sferi jezičke politike kao jednom važnom segmentu u oblasti kulture i nauke poslove voditi onako kako treba, na najvišem naučnom nivou sa potpuno društvenom odgovornošću uz zajedničko stanovište koje zastupaju kako naučne ustanove, tako i državne strukture i političke zajednice. To što se Srbija i Srpska udružuju oko pitanja privrednog, političkog, prosvjetnog, naučnog i kulturnog razvoja, to nas sve ohrabruje i budi nadu budućnosti.